ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ତାର
मुतनी जथीली अजन अखोजा सारा जीवन तुम्हें आज माते उपहार देला सुनेली जन তুমি পুଣି ଜଳଖିଆ ତିଆରି କର ତୁମକୁ ମୁଁ 15 ଥର ମନା କରିଛି ଡାକ୍ତର ମନା କରିଛି ବୁଲାଚଲା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବସ 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 ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସମୟକୁ ଗଲ ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା କହିଦେଲି ସବୁ ମନେ ଅଛି ନା ଘର ଛାଡି ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଔଷଧ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବ ସିଡି ଚଢିବ ନାହିଁ ପଡିଶା ଘର କେହି ଡାକିଲେ ଯିବ ନାହିଁ ମନେ ରହିବ ନା ଏକଦମ ରେଷ୍ଟ କରିବ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଥର ତମେ ଗଲ ହଁ ଏଇ ଶୁଣିଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମନେ ରହିଲା ନା ଔଷଧ ଅଛି ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବ ମନେ ରହିବ ତ ହେଲା ଏଥର ତମେ ଯାଅ ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ତମେ ଗଲ ନାଇଁ ତମେ ଯାଅ ଓକେ ମୁଁ କଣ କରୁଛ ଶୁଣିବ ନାଇଁ ପୁରା କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ମନେ ରହିଲା ତମର ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମନେ ରହିଲା ସବୁ ମନେ ରହିଲା ବାବା ବାଏ तुरंत तो बंद करती कहीं पीने था आपण आपण की एठी केते आसे जगन संगे मोर किछटा पुराना हिसाब बाकी थिला से घरे नाती तमे तो तमे से महिला से महिला था ये जगन भले गोटे दुर्दाন্ত अपराधी को साधु सचोट कर आम पारिवारिक जीवन विषय रे आपणकर मुंड खेलबा दरकार कोन दरकार दरकार अछि दरकार एथि पई जे जो स्त्री लगी जगन भले गोटे अपराधी भल मनुष्य जे पाला से स्त्री गर्भर जो सन्तान जन्म नब से तो महापुरुष हो मु शुणी से महापुरुष जन्म ने पृथ्वी सब अधर्म अपराध से मो इच्छा से महापुरुष जो अंधारी गर्भ रही सबुदिन से अंधारे रही किंतु जगन रे उत्तराधिकारी को मु जन्म देवी
अनु अनु अरे ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥିବ